Kapitang Inteng! Anya, nalastog ni Maribanang? Katuan mo. Yung dimulatan idandanon kan kwa na Marimilyang. Ay saan, Mari? Jack Idanog. Agasam, nagduduma ti silag na nagpipintas. Sakit adapay ripon-ripon na. Amo ka, inutang naladagi chay. Kat? Sakit parisan na iti bestida kunamlan turista. Ha? Sakit ag sunglass pay. Ha? Utang topay mo lang po. Na, adaya-dakas mo't iti dayta. Okay lang mo't Maray. Nang runa tanapintas ni Maribanang. Iso abagay na launay. Agpaspasikat kidi kunamlan asin o abak nang kat kapitan laang nilakay na. Manulaang ngay mati honorarium ni kapitan. Adda ka di dakas, ngay naramid na kan ka. Takas la kaguram. Ay, jak la magustuhan ti kinalastog na. Adda lang di tarubayan na. Ngam agbistida ki intayin iti nagpipintas. Para balay na tinagpipintas a bestida. Nade ka lastoga. Ay! Bun maray. Bun maray. Nakakatkakawa talaga ni Maribanang. Ay! Agraraman nga men. Ay na! Saan nga iso ti kakatawa ak Maray? No dikat si ka. Nakakatkatawa ka bakit? Dakkel gayam ti apal mo kan ni Maribana. Saan ko nga palan? Apay ko mga palak ngay. Ha? Nong ka! Na, Marikwanan, kita umday ta sumungan. Nakabistida manin. Ha? Lastog at talaga. Nakasilag pa'y itinagpintas asilag. At dapay ribon-ribon ti silag na. Puwa. Bagay na mo ti silag akalugong na. Uray ti bestida na. Marikwanang, gumatangakban iti kaimasan at tinapay mo. Wan Maray, mangpili ka kadagita naka-display. Sige. Daytoy Maray, 2 asupot. Kanayo namon iti gatas a powder. Daytay gatas a makatulong iti to lang, Wan Maray, ado tilakok akasta. Apaya di nakpampansinan, Maribanang. Marikwanang, adto'y tibayad ko. 1,000. Ang jak alaan ng tisoklek, ta advance kon. Ngamen, umayak tumanan gumatang. Sige ta ilistak ti advance mo. Tapno amok to ti ikisay ko. Ato yan tigat gatang Mari. Sige, Marikwanang. Innakon. Apay kanuday jay, Marikwanang. Apay akasla dinak nakita. Dinak pa'y pinansin, nga uray pinansin ko ba? Ama nga, no di nakalakayat apansinan. Nakabistida lay tinapintas. Di na kon pansinan. Wah! Lastaw ka talaga! Wen anti, napintas dagita napilim a bestida. Okay lang dagita para ken ka. Ay, mabalin ka din nga utang lang, kanakan. Basta sigurado abayadam anti. Tasyak ti madaksan kini Mrs. Lino di kagbayad. Sapay 5 a bestida. Di kagdanag kaanakan, tagbayad Kaano ngay? Inton Domingo kan ikan ka iti advance alimagasaw. Alangarod anti, tay supot kon dagiti bestida yo. Ni panang-panangan day tamasabat ka. Nakabistida manun. Kan nakasilag iti ribon-ribunan. Ay, lumiklikak man lang. Dituyak man lamagnan. Tiyak kaya't ang makasarita na yabanang. Lastaw! Apay, marito yan.
Ada aya basol ni Maribanang ken ka, takunam alikliklikam. Jala kaya tapansinin, Maray. Masuruna ken kuana. Iti anyara saon. Iti panagbadbado na. Kunamlan asawa ti baknang. Ay unay kan, ay kat agkawus kamot a iti kawus na. Buwan nga agpaysa. Ay sige man. Ha? Ti kunanan sa kajak kabailan ti agbistida iti kas iti bistida na. Nagado a bistida kijay balay. Ay kat usarama, tapno di ka palakas ta. Ay saan ko nga apalan ni Banang Banangan. Masuruna na kuana. Ay marituyang, daytoy tilaglagipam. Awan ti rason akasuron mo ni Maribanang, taawan mo't maday nga aramiden na ken ka. Ti kunam kit day, umapal kalaeng ken kuana. Gapaw ta nagpipintas dagiti bestida na. Idinto ta sika ket duduan sa laang ti bestidam. Anya dodwa. Kano nagadaw? Kaisuo mo nga roda, tapno sardenga mo ni Maribanang, tawa mo basol na ken ka. Oh, adtoy, Maray. Ited ko ken ka. Bestida adinait ko. Ha? Ay, kita man. Nay, ay, wow! Nagpintas mo ta na bestida. Ay, talaga ang nalaing ka a dressmaker, ah. Kapad pa, daday tasuot mga bestida, Maray. Katuan, linabaak mo tanday ta, Maray. Ready to wear. Ay, alaman ta isuot kon. Ay, agdadait ka gaya miti bestida. Ay, katuan, Maray. Tapno makalakaak. Gumatangak laangan iti tela. Tasya kun amismo ti agdait. Sabagay, nalaing kang agdait. O di may mayatan ti kasta. Saan unay ang nagastos? Ay, alaman nga ron Maray, ta isuot ko na iti abistida, tapno agpada ta. Ay na, agyaman ak ta magustuhan, Maray. Nga nimot marito yang di adda di tadalan. Ay, igaggagaranan sakit ti lumabas, tapno makitak ti suot na abistida. Na. Ay, una yan day taabakit. Ang ay, bye-bye aklaang. Sakit adamot silag na anapintas. Kan adda pa'y ribon ti silag na. Ay, tinulad nak talaga. Agam, bye-bye aklat ta. Jak pampansinan. Nay, nagmayatan Maribanang. Bagay kumot gayam to'y dinait mo abistida. Ay, umanay at talaga kanya. Medyo dakdakkel ti pamagem ngam iti siyak. Iso ani na yun naklatan ti inches na ididinait ko. Medyo lawlaw bastet. Ngam, ayos laang. Komportable at magisuot. Ay, agyaman akmat ata magustuhan. Manungay ti bayad na daytoy, Maray. Jak ipabayad, Marimilyang. Sagot ko kan ka. Uray ni Marikwanang, inikakmat. Iti kasta, agpapada tayo. Kan ikan kamot iti silag mo anapintas. Daytay adaribon na. Kas di ta silag mao? Ay katuan Maray. Ay, agpapada tayon kada Marikwanang. Ay umun awan dakas na. Katagyaman nak garod ta sinagutan nak iti bestida ken nagpintas asilag, Maray. Ha? Da Marimilyang ken Maribanang ti adda di tatirsina ni Marikwana. Sakit na agpapada ti bestida da atalaw. Na nang gatangan da nga ta. Taapay ngagpapada da. Sana kun ngagtuloy di tatirsina ni Marikwanang
Marituyang! Umay ka dito'y Nakita kan, iso adi kan lumiklay. Nakita gayam ni Marikuanang kanyang ngata. Umasidaga ang ngata, wano saan. Anti Tuyang, adda ka manan? Umay ko na yunan tay utang ko abistida ka anakan. Ngam, adda pa'y utang mo 3,000, taninayunam iti 5 asilag, tinutang mo iti abistida. Bayadak tulak ka. Kat umutang akmanin iti 5 pa abistida. Nagadumot tan ante? Wen ka anakan. Jakla kaya ti paatiw iti kumari kalastaw. Ay, anyan ante. Ay, di ka pa utangan. Agbayad ka pa'y. Binilin naktay boss ko asana kun ngagpautang. Ay unay ka na ya. Alaka din ka anakan. Pautangan akong bayadak tumulaeng. Alaman laangan. Ngam, agbayad ka ante. Naungat tay boss ko. Amangan no anya ti aramidan na kan no di ka agbayad. Di kagdanag. Agbayada. Kasangay ko inton Sabado, Marituyang. Katangay imay ka dito ibalay, imbitaran kan. Aya. Ay una. Umaya ka. Agbistida akman iti nakapimpintas maray. Ay. Amangan nuko na ni banang banangan nga agpaatiwakan kwa na. Ay, saan mo't makikumkompetensya kan ni Maribanang? Oo, anya katasanan. Ala, basta umay ka inton Sabado iti malam, taagraragsak tayo dito ibalay. Da kayo ti kasapaan nga imay, mga kumare. Inton madamdama pa'y kano dagiti daddo mga inimbitaran. Ay, wan maray. Ay, inay, aday tan ni Marituyang. Isuday ta sumungan. Ay na, insuot yu at talaga dagita bestida nga inted ko Wen tap nagpapada tayaw. Wan, nagpintas tunay. Yahaw! Happy birthday, Marimilyang! Agyaman nak, Marituyang. Nay, Marikuanang. Marimilyang, nanggatangan niya kita bestida yaw. Insagot ni Maribanang. Ay, wen, dinait na. Nagpintas. Na. Ay, anya nagpintas. Nagalas topay. Saka nagalas pa'y day tatila na. Lalakain. Angam day to'y bestida. Ay, sus. Nangina. Di yung madlaw. Na, mangin insulto ka ka de, Marituyang. Pudno mo nga main. Aha, amok to pa'y matlaang nga utang dayta. Anya, Agpay sumat. Tikunam, jak ammo. Ay, utang dayta. Gayam ko ni Mrs. Lay nga amo jay kaanakam. Kat nasa una kanyak nga imutang ka ijay pwesto na. Di na kumakayat. Ngam pinautangan na kan, takaanakam jay sales lady na. ay, kwa. Anya ko ma. Angam sa bagay, awan bibiyang ko. Anya ko ma. Nagadaw nga agpaiso ti ipaspasikat mo abistidam. Angam utang mo. Nga, nalastog ka. Ay saan? Ibagbagak laang ti pudno. Maribilyang, mabalin ka day apapanawom ni Maribanang. Jak magustuhan ti panagsasauna. Ay saan di ka agkastabare. No kayat mo, si kalaangan ti pumanaw. Ngamin, naragsak kami itay awan kapay. Ha? Kayat mo asawaan. Mas kanunungam ni Banang Banangan. Gapo ka day, tinikan na ka itilalakan abistida. Nga iso day tasuot mo ita. Ay kuha, Maray. Nasaysaya at sano pumanaw ka na. Ngamin, kas itinakunak ita. Naragsak kami itay awan ka. Ngam itatanda ka kati. Apay na, takasla akain na kami mo tayo. Kano inimbitanak mo? Takasangay mo ka ngaro. Word, ngam pumanaw ka lang tan, Maray. Wah, Marituyang anda. Ala, agawid kan.
Apay, di ka mabain ani Mari Milyang amismon timang papanaw kan ka. Ha? Ay agawid kan Mare, tadi ka mang diribok dito, takasangay ni Mari Milyang. Ay, kasi... Imayak, Marimilyang. Taumayak agsuriken ka. Tanagsauak iti maday iti birthday. Ammo, Mare, awan ti pilpilyag apakigayaman. Ngamno kasken ka ti ugalay, uray saanen. Ngamen, naglaing ka amang pirdi iti padam a tao. Nagado ti sasawam ka ni Mari Banang, kat di nakamot an-anwan. Awan mo't basol na ken ka. Ay ikwa, Mare. Kun maaramid mo pa iti saan arumbag. Imutang kagayam iti agkakapintas abistida. Tapno laang ada pangartap mo ken ni Mari Banang. Ha? Awan mo't kit di bibiyang ko. Tasaan mo't asyak timang bayad. Ang imbagaklaang ngamin. Awan mo't makukwarta, Maray. Ha? Agpay sumat. Di kanto pa'y makagatang itinapintas at sinilas mo. Adda pa yun barot na tanapugsat. Ay ikwa. Amo, Maray, naapal ka launay. Ngamdakas nga apal ti addaken ka. Agbalbaliw kan, Marituya. Ay nanatoyang. Tidakes nga apal, itunda na ka iti pakaibabainan. Ala, laglagi pam kumaday ka. Ala, sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Ayan na, Tuyang! Ayan na! Ay, Anya ti berbero ka. di walid ka. Awan mo tinito'y bulsak. Ay kadya ka mukan ka. Apay abiro kam kanyak. Ay, unay. Ay, tulungan nak mo tinamang birok. Ay nabanugan nakpay laeng met amang birok. Nang ikabila baya. Ay, wanay. Dito'y lang bulsa ti pantalon ka. Napanam aya. Dayta ti lagi pem. Taamangan no nabatim ijay napanam. Aha! Huwag, malagip kong Tuyang. Nabatik iji tersina ni Marikwanang. Ay kating kadamagan kin ni Marikwanang no nakita na jiwalit mau. Marikwanang, nabatik ka dito'y giwalit ka. Nay, awan mat nakitkitak awalit dito tersinak. Saan yan, naggapuwak dito'y itay? Wan, kano nagistambay ka pa'y dito tersinak? Kita pa'y awan na batay. Ang mga no inala dagiti nag-istambay at tanawd. Tayo may dakot kalpasan na pimanaw ka. Sino dagita tanod ngay, Maray? Saan na mabalin ang mapukaw, jiwalit ka? Apay, ado ayat ikarga di walit mau. Ay, ado, Maray. Napunaw iti kwarta na dyan. Ay, sus. Apay nga minta imbaten. Jak imbati, Maray. Natinag dito'y bulsa. Iso nga rod apinidot dadagaw sa nadlaw da siguro nga ado ti kwartana. Ay, napuskol ti kwarta na dyan, Maray. Aglop-lopyas asag sa sangaribaw. Ay nagadaw no kasta. Kita man no sino ti akin kukway ti dahi ti awalit. Ito inalingad ti pangkitaak. Tano ado ti kargana kwarta. Kukwa kaon. Ni! Ay. Puro may resibo ti kargana. Na? Ay di mo ni tataba daw. Ay kaya nasawan. Iso ti akin kukway ti dahi ti awalit ngawang kargana kwarta.
Anwo nga daytoy. Ang isublik pa nga tawon oy beleng kaon. Mapukpukaw ti walit ni pare badong ko na, Maray. Wen ka no, Maray. Nagado ka no ti kwarta a kargana. Mano ka ngay? Kunana met asag sa sangaribo ka no anapuskaw. Ay, katno kasta. Saanan nga isubli ajay nakapidot. Nasyaklaan ko mati nakapidot. Isublim pa ajay kwarta, Maray. Sublik Apay ko mga alaag ngay kadjakmat ko Ay, uray syakmat Mabainak ang mga laiti kwarta asaan kumat ako kwa. Ngam asino ngay nga ta tinakapidot ijiwalit ni Kabadong nga ado ti kwartana. Anya pa'y latar aramidem ngay, ingka ireporten akin ni Kapitan ama pukpukaw jay walit mau. Wine, mapan ko i-report. Tay bagak man nga ado ti kwartana, imbis ngawan. Apay ngay akas ta ti ibagam. Ha? Agulbud ka man ako nakaw. Ibagam atipod naw. Kitap no inton agsublay, adun ton ti kargana. Anya ti makunam ngay. Ay, makaammo ka. Na. Sus! Kaslamat Biyernes Santo na taro pamparay. Hoy! Anong nangyari? Yan daw may ko i-report paray. Anya day nga i-report mo? Mapukpukaw di walid ka. Ha! Ay, nakapukaw mo? Ay, paray, ada kwarta na. Ay adua paray. Manaw? May sa milyon. Ay, nagbasi... anya? Ay, milyon? Ay, nagadumatay. Agasam mo day ta. So nga may ko i-report dito yung barangay hall paray. Tanas ka na may sublikan nyak di walid ka. No asino man tinakapidot, iti wallet mo. Isublida pa nga ta. No, dakarga na a milyon. Oh. Iso nga ron nga umay ko i-report paray. Tapno matulungan na. Kure ka. Kasano mo nga imanay, iti may sa a milyon iti wallet mo. Ay, damagang pa lang mo paray. Naiyanay ko manulang mo day tamay sa milyon ngay. Imanay amin iti wallet mo? Ay, saan na napatagday ta paray. Itata na report kon king ka. Tulungan na ka namang biraw, di wallet ka. Paray. Adan to bingay ko no mabirukan ta di wallet mo. Ay, win paray, ada. Anya ti kayat mo, kagudwa milyon? Dakil unay day ta. Uray 700,000 lang. Da kayo ka tinagis-istambay dito tersena, kalpasan apimanaw ni Kabadong. Nag-i-standby kami kagawad. Kadwak dagiti daduma tanawd. Asino kada kayo tinakaala ijiwalit ni Kabadong anatnag dito tersena. Ha? Naskan ang maisubli dayjay awalit na. Oh, Taamom ti karga na dayjay akwarta. manungay kagawad. May sa milyon. Anya? May sa milyon? Kasta ti kunanay di barangay hall. In-report na nga ben kan ni Kapitan. Ang dagayam karga na may sa milyon. Ngumapay nga adya mo nakita iji wallet na day tagatan. Ay, amang ano nakasigpit lang. Ay, kita agto na laing. Oh, api adi ka matagtagaray. Ha? Nakita yung kadiji wallet ni Kabadong. Ay, saan kagawad? Ay, alang raw. Inak ka, tanay. Inak pa'y man nagpasada. Ayun na nga, di tayo may sa milyon nga ibagbaga ni kagawad ko na. Oh. Uray balik-balik ta dagti wallet ni Tata Badong. Awa makita ka may sa milyon. Nakaisigpitan na nga dito. Awa mait. Puro magpapilda ito na. Makakita akmat ko man iti may sa milyon ng awa mait. Ayan na nga iti may sa milyon dito wallet ni Tata Badong. Ay, banag. An-anwan ta nga, di kagadwa milyon agatan, nga itad kanyak ni Paribadang. Oh. Anya, ikan nakat kagudwat milyon? Ewan, ikan na. No, mabirukan mi aja, wallet na mapukpukaw. Taapay nga ikan naka, iti kagudwat milyon? Di mo aya amaw. 1 milyon ti karga di wallet na mapukpukaw. Anya, imma na ijay wallet na, di may sa milyon? Dahil mo ti damdamagan. Wan ka no kuna naman. Ket ita,
No mabirukan may. Gudwaan mi, dayjay 1 million. Na. So adamdamagakan ka no, an-anuan tanto dayjay agatan. Ay, agdamdamag kan. Kat diyo pa'y mat nabiro kan jay wallet na. Ay, mangsigsigurado kan. Nungay 1 million na. Ay, adda nga rod ka now. Suruam ki din jakin kukwa. Kan maysa, pangalaan na ko maitimay sa 1 milyon. Ay, wala niya. Ay, pangalaan nga ni paribadong iti 1 million. Agbangbangkag nga agpaiso. Ang sangkakalang matjabang bangkagan na. Ay, wala niya. Kan saan damot ang nagbangkag itakan ni Tuyang? Ay, pangalaan na ngay itimay sa 1 milyon. Ay, damagak tuma. Nagrigatan na mabirukan day taawalit ni Badong Maray. Nay, apay anak ko namday tamaray. Ay kat ko na namot ngamin nga dakarga na amay sa 1 milyon. Kag agpay sumag nga may maray. Apay akasla saan ka mamatay? Nagdakkelan agad ang tikargana no bilang. Walit nga raw. No adaman na kapidot. Sanan nga isublay. Kukuanan adya may sa 1 milyon. Makonsensya kumamot adya nakapidaw. Taigatang miti bugoong kan bagas day dya akwarta maray. May sa 1 milyon? Igatang nyo lang itibugoong kan bagas. Kag day tamot ti kasapulan may. Tapno agbiag kami kin ni Badungkaw. Ngamen, no may sa 1 milyon ti kargana. No siyak tinakapidot. Ay, dya ko ni sublay. Kukwa kun day ta may sa 1 milyon. Kastaya. Ay kadkisayan tayo na di kargana. Ah. Nungay aramiden tayo akagudwat milyon. Maisubli nga ta. Anya! Nakitam ka DJ wallet ni kumparek abadaw. Usep. Nay, awang mo nakitkita kapitan. Mapukpukaw ka no kit. Tikarga na ka no kit 1 million. Talaga ka day 1 million kapitan? Subati ko na. Awan mo nakita. 1 million iti wallet ni tata ba daw? Nasken ang mabirukan tayo da dya wallet. Kaasimat ni kumparek. Sige, tumulong ak ngagbirok kapitan. Kita ak tumanin man da dya wallet. No talaga mo ilang nga ada 1 million na kargana. Naisilsil nga ta. Use. Adan sa ibagbagam. Awang kapitan. Ti ko na. Naskay na may subli ka ni tata badong da dya wallet. Saan la dya wallet Pati ti karga na akwarta 1 million. Di mo ten kapitan timang birbirok ijay walit mau badang. Baya mabirukan na. Isaon ti agdamdamag kadagiti tattao no nakita da walit mo. Ay kat baya ma. Apay, imbagam kan kwa na nga dakarga na amay sa 1 milyon. Wine, imbaga. Oray awan met gayam apolos kargana. Tapno maisubli nga rod. Kalt, ita, ni kapitanen ti marigrigatan nga birbiro. Wine, timbaga nga igudwaak iti kagudwa 1 million no mabirukan na. Ay, awan lat di kar aramidon si kabadong. Kasanaw no mabirokan na. Pangalaam iti kagudwat milyon nga itad mo kin ni kapitan. Awam mo ti makita ka may 1 million na nakasigpit iti wallet ni tata ba daw? Ang mga no nasken awar-warek ti uneg na. Adda siguro. Kartibag man. No adda. Milyonaryo aktaon. Anya ngay inteng. Nabiro kam jay wallet ni kumparim abadong. Saan nga rod? Ay, sikat agbambandog nga agbirbirok. Idinto tadya akin kukwa, adalang ija balay dang agkuy-kuyakoy. Kasta aya? Kasla si kamot tan tinapukawan ti wallet na. Amam, no anya ti problema ita. Anya day ta problema. No kwa, no kasano agastusan jay 500,000 nga itin na kanya. Ay, saan man aday ta ti pampanunutab? Payasaan?
Ay, agkasam na day 500,000. Ay, di mo to pa'y ammo, no talaga nga adamay sa milyon akarga di walit na. Na, apay, di ka mamati. Ay, talaga nga agdua-duaak. Ay, diskumpiyado ka matataw. Mapanak salas kit di. Na, anya ti aramidam dita. Ay, panunutot no pangigastuak 500,000. Na, Ay, agluto kan. Ay, mabisinak kahit nagbirbirok 500,000. na, Maruruda ka talagan. Nabambanuga ka ng kartib iti wallet ni tata ba daw? Kinarti-kartib kon iti babasit. Ngam awam makita ka may 1,000,000. Ay, ulbod day di ala kaya. Awang ka di ti karga na 1,000,000 ti wallet na. Ulbod ni tata ba daw? Ay na, sapa inararapap ko mga agbalin a milyonaryaw. Ay, isublik pa nga tada ito yung nakarte-kartib awalit ni Tata Badam. Di na mausar da ito yun Anun na ngay. Panagkunak, sana na may subli pa walit ni Badong Mau. Day taman nga min abadong tanagdakkel met unay agatad ti imbaga na akarga di walit na. No kumatimbagayaw, kat maikan iti gunggun natin makaisubli iti day walit. O, tinabayagan na naisublay. Ayun anya. Mayat day ta singasing mo amaray. Oray dito yan sangwanan ti tersi na kamaisurat ya maikan iti gunggun na ya makaisublay. Sige man nga rod maray. Isurat mo tapno maisublay. Anya ngay dito yung nakasurat dito sangwanan ti Tirsinayo kagawad. Itala ang makita mait, nay. Kabasa, ma. Ay. Bawal ti agutang, ni. Saan nakasta ti nakasurat dita? Ah, Anya, bawal ti agutang nga ibagbagam maut. ay, sabali aya. Apay niya nga rungay dito nakasurat. Nakasurat dita ang maikan iti gunggun na ti makaisuble, iti mapukpukaw awalit ni Kabadong. Ah? Ay, kasta aya ti nakasurat. Ay, manungay ti gunggunana no may subli jiwalit na. May 1,000,000 nga ta. Apay, nakita mo ay walit ni Kabadong. Kasano pa ang may subli ngay nakarti-kartib kumutayin. Apay, anak karti-kartib mo, inananaw. Ah, kapitan. Apay. Ada ko maipudnok kang kakapitan. Anya nga data nga ipudnok. Nabiro kak tiwalit ni Tata Badaw. Nabiro kam? Ay, itid mo kanyak. Inta isubli. Mangan mo no kinisayam jay may 1,000,000. Ulbud ka din ni Tata Badaw. Kano oray piso ka makarga na tiwalit. Unay mo day ja taon. Agure ka. Kayat mo asawan. Inulbudan nakmanan day jay abadong. Kaduan na, kapitan. Tainta isublay. Adda kanu ka gunggunan di makaisubli iti wallet na. No ngay 1,000,000. Di ada pagkudwan ta. Sagmamanutang ay. 500,000. 500,000? Sige. Mapantang aro din. Usip. Ayos! May subli mo lang ang jiwalit ka. Ada kan kuha na paray. Usip. Irwar mo ti wallet na napidot mo. Manungay ti gunggunan ti makaisubli Tata Badaw. Basta iruar mo pa ya. Pagtungtungan tayo, di gatad, nung makitak na itawalit ka. Irwar mo nga minin usip. Darasam, di mo pabayagan pa. Nantoy, nay. Pare, pengay. Nakakabil mo tin iti supot di walit ko akas lamot na karti-karti bay. Nagloko kan. Apay akinarti-karti mo usip. Kabinirok ko gayam di bagbagana may 1,000,000. Ikit na biro kam? Awamait. Kinalkal ko pa ano na isigpit nga mawamait. Kasano day taparay. Awam gayam 1,000,000 na kargati mapukpukaw awalit mo ako nam. Ay, kuha nga may pare. Ikit mo di kung kunamayin ta nakamitin ng isublay. Aya, gunguna. Kasano ko magunggunaan ka? Kinarti-karti mo mitay. Ano pa ingay, day tawalay.
Wala nga naisublay. Ewan ka ron. Naisublin ti wallet mo, paray. Di gunggunak. Jay mat gunggunak, nagbirpirok. Agasam ta, intero akabildatan ng ti sinursor ko nagdamdamagan. No, ayan ti wallet mo. Ay, pangala, ngay titid ko kada kayo agungguda. Saan na mabalin ah? Itid mo di gunggunamay. Ay, rumuwarak man langit, pare. Ay, Ni, napamut ng kapitan. Itarayan nan samot tinda tao. Nungay surutin ta kapitan. Ay, luk-lukhon na taday ta apari badong ah. Ay. Madiday to'y ngay naramid na. Ingkatangan ka ni ti baro awalit mo. ay, diyak kaya tintagwalit to yan. Mapukaw to maday. Dakil agulo, ti parnuayin na. Kay sikaman nga may tilaym bagbagam. Inalilaw mo dagiti tattao. May sa milyon. Di kanto pa'y nakakitkita iti kastagatan. Kita manggi din no, lumabas dito balay ni kumpare ngenteng. Ta mga lubasi-basin na. Gapo itigura na kanya. Ay, tatabadong. Saan ngamin anasayang at ti agulbod? Kan ad-adda asaan anasaya at timang tagikwa. Iti wallet adi mo kukwa. Hala sigay! Dinon tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangan. Saan ka kadian nagpasada? Apay nga, adda ka dito'y kabildatan ngay. Ayan nga, ti tricycle mo. Yung bati ki talirang kail. Ha! Di mo tagandarain. Aglat-latin samot amin ngamin aparte ti tricycle mo. Uwan nga rudang kail. Nawanan ti pasadak. Ang mga nuray matariman kat madadahil tumanain. Nung ata iperkilo mo. Ay, saan mo taang kail? Mabalin pa'y mo't nga agandar. Aglat-latin sa pati andarnan. Kanayon mo mat nga ipatariman. Di mapanmat lang, ti mapasadaam. Iti kapapatarimaan mo. Ay, adadan ngawan pagpasada ka. No ilako kakas iti kunam. Anya nga ron ti kayat mo nga aramidin. Kas dyan na, ti tricycle mo. Ay, uray ka matariman. Nagpasada tumot lang ang kail. Ayan ti tricycle mo, kuaraw. Nakitak mat adim saag ka iti sabali at tricycle. Impatariman ka o kagawad. Nadadahil nga main. Manon, saan ka di anabiit kay patarimaan mo? Unya raw. Nabit pa'y lang dayjay ngam nadadahil manain. Kasano, kat kanayon ka ngamin nga overload. Sayang namin ti biyahe. Nukurang ti pasahiraw. Wanang daras mo't amadadaal no kasjay nga overload. Nagdala ko makwartak. Gumatang iti kabarbaraw. May mayat no gumatang ka iti barong ngam ti kanayon ka ngagpatarimaan. Ay, nagpabulot ka man nga ro iti kwartam kagawad. Nanya nga iti pabulod ko. Kat ti koleksyon ko kat pagsakadak mat iti lakaw. Kasano adi madadahil ti tricycle ni Kuaraw? Kit agpalastog mga may. Apay ngagpalastog ako ng mag. Nga putawan pulis dito'y kabildatan. Ipaturay na mo tayo nga agsabong ti tricycle na. Anya ti kayat mo asawan iti agsabong. Adda taplawd. Ken adda pa'y agtakdar iti ruangan. Wino iti likod na pagyanan ti karga.
Ay, kat madadaal nga agpaiso adagos. Ano kas jay? Ay, di na ba't amungan na di tricycle na. Di saan nga rudan nga agpaspasada ni Kwaraw. Saan na? Tawan mo ti pasada nan. Ay, kaasimot nga ruda. Sana kaasay, no di kat gunguna na. Nagtangkin kami tulo na. Overload na kanayan. Kasta ka, day? Kapitan, nakadia mo manasing pata driver. Apay ka din no ada paray. Anya nga ti masapul mau. Ipapasada ko mati jeep ko Pimanaw nga minti sigod amang ipaspasada. Napan ka no jay Manila. Ay, ada ka anak pare. Isuti irekomendakan ka. Alaman nga rada, pare kapitan. Umay kayon to di balay tag sa sarita tayo, uwad paray. Umay kami to iti gwapo ka anak ka. Saan ka di managbaybay aja ka anak ka, pare kapitan. Di kagda nagparay. Jak ipalubos, baybayan na ti jeep mau. Very good nga rod no kasta. Awan ka din ni Kwarog dito, dungo. Awan ba't, apay ka day. Anya ti bagamkan kwa na. Ada ko maipadrive da kan kwa na a jeep. May mayat day jayan, ngam jay tricycle na, nga aglatlati, pati ungor na. Di kad nasayaat. No adda ipapasada daken kwa na. Kadua ko mga rod, amapan ijay balay ti kumpare. Saan pa'y mat nga imay ditoy? Ay, amang ano na panidya ayan ti kakadwa na atanod. Inak man biro kandunghaw. Amang ano ibabawi ti kumpare. No, di kampay lamapan ita. Wen no saan? Awagam laangen, tapno maamwam no sa dino ti ayan na. Apay napnapan ang parok. No, ada umasidag aswerte, ngam aday wamay. Niya ka di aswerte ang kahit. Enta ka di balasa nga si Mang Bay. Ay, balasang asasawam mo. Ada mangipadrive. Wano mangipapasada iti jeep na. Nabartek kamat. Jeep po naman kahit. Gusto ka di tinangagaw. Wenta saan ka siguro atulang. Angam kasano ang makapanta ka, nay. Nakadrang kamat. Ay, sana ka nabartagang kay. Maangot to pa'y nga agat arak ka. Ay, sigurado. Saan nga italak ti akin ko katijip? Ay, nagsayang ay. Ay. Mabalin ka di ngayon ton bigatan na mapantanggay. Ay, masapol, asaan ka nabartak? Wanang kay. Sana nga uminumiti arakin ton bigat. Kunak mo saan kayo nga umay, pare? Ay, ipadrive ko kumaniti sa bali. Awan nga mentoy ka nakak edikalman, pare. Karabi, asimang pahit. Pagsasaritaan tayo nga roti boundary nga itid na. Uwan, pare. Di kagdanak ta nalaing akas kanyak to'y kaanak ka. Ay, barok. Nanad ka kadimit lang no si kati mangipasada iti jeep ko. Ay, unta ta. Ikarik asan ko abay anti-jeep mau. Nasayat. No, madlaw ko. Saan ka? Ananad. Ay, ibabawik ti jeep. Ay, wanak ti jeep mau, tata. Wala. Si kanti mangipasada iti jeep ko. Ang amtuhay ko na kon. Ibabawik. No, sana nasayat. Ramin mo. Permimit nga overload kan kanakan. No makita na ka, di akin jeep iti dayta. Sus, mga no ibabawi na. Sana makita, tasan mo't nga umay di tawi. Inak to ito ti boundary, nalpas manayin. Uray saan nga umay dito, no adda makaidanon. Paano na? Sino nga kumati mangidanon kan kwanang kail? Mumaya. Adalata mo idagiti biyangot. Idanon da ka na yun ka nga overload. Daitak to pa'y tingiwat ti mangidanaw. Ha! Daitim. Apay bambantayam ay dagiti tao. Tapno amom no asino ti mangidanhan. Inakit di man na nagpasada. Da. Ado ita ti estudyante nga aglugan. Saan mo unay Apay apagdanagam ay ano mapuno ti Jape.
Uray ado ti aglugan. Basta agpliti damat amin. Day, apay nga ngayon sarding mo tijip ko arab, napuno lang aruday. Apay ag-pick up ka pala eh. Di mo ka di makita dagiti agparparang estudyante, tata. Uy na, ngam napuno mga aruday dahi tulugan. At sinaklot kami ka day. Agtaplod da kita. Agbitin pa iti daduma. Aw, tata bataw. Nuadda umulog, inkasinger ti pliti da. Ha? Kasla siya ti konduktoray. Wana na. Ikang kanto matitibingay mo. Ida. Nagsayatan. Mala, at konduktora nga ron, adi na oras. Wan tata. Nagado ti estudyante alimugan. At dasaan nga agpliti, no di ka umulog nga agsinger. Mala, siya nga rudan, ti agsinger, iti-pliti da. At dapat agparapara pulis ko araw. Gapo siguro ta makita na nga do ti pasahiros ko ha. Iso aparain na ti Jay. Kay, kasano nga eh. Kabarbaro pa lang day tapolais. Kanagmay-may samay. Lapsan dagit day. Ay, Saus, delikado siya. Umawawag mo, di cellphone na. Di ka danag. Umulog to dagita estudyante inton at data ni di pagadalan. Basta ka day. Ang mga nod naman ng pulis ni Tangay, baba. Anday tanti pagadalan na. Umulugan dagiti estudyante ang nagtaplod. Umulog ang mga ruday, tayo na agsingay. At naman ng pulis nagparpara. Nagpalangan pa ititing na kalsada. Ay kapalitan na sumardang kakwaraw. Abay ka day, apo pulais. Sigatin niya wag da nag-overload itay. Dahito iti picture tilugan mo ngay paspasadam. Insend da iti cellphone ko. Ado tinaglugan iti taplod. At dapay nakabitin. Ay, kuwan naman. Kasi nga min dagiti estudyantay no maladaw da. Isungayin lugan ko idasar. Kasanon no maaksidente kayo? Nanadak mo't ang driver, sir. Saan nga umno day tarason? Nag-overload ka. Apay adi mo insardeng. Idi pinarada ka ti kadwak. Ay, kunang ma-overload, sir. Anyang iti pagyanan na ngay no isardeng kao. Anya? Hoy, saya atam ti pa nagsungsungbat mo ah. Sungsungbatan kayo lang, mat, sir. Ulitak ti salutson. Apay adi mo insardeng. Idi pinara na ka ti kadwak. Awan nga rod pagtugawan na, sir. Napuno nga main. Aglugan na ya, Jepolis. Pinara na ka. Tada violation mo. Di namot nga minimbaga. Asaan gayang maglugan? Kunak no aglugan. Ta nagparamot nga min, sir. Lisensya. Ha? Saan ka di nga imbagak asan ka nga overload, ha? Kunak ano awan pulisang kay. Ay, urawan pulis! Saan aron ba nga overload ka? Nagtangkan ti ulom kan lapayag mo. Anggal, inta sa kang lisensya. Ay, di nakiramraman. Ingkaalaan asiksik ka. Ay na, mangibabain ka. Sapay nagdakkel ti multak. Ay, sigurado ah. No saan anatangkan ta ulom, awan ko maday ta parikot mo ita. Dagi jay to matapulais. Ay, di mo pa basulan ida. Inarami da lang ti pagrebengan da. Sakpay lang mo tinatumpungan dati ni Leo. Agsipod. Tati jeep nga iman maneham kat nakita da anag overload. Siyempre, tiliwan da ka. Anyati ko lang, natiliw ni Kwaraw. Imbalod da ka day. Ay, unay ka tayong balod ay. Saan pa imod ah? Anya ngay nga rin tinaramid da kan na. Inala da, tilisensya na. Mapananto sa kain. Apay anatilaw, anya ti basol na. Overloading ka now. Nagado nga min ti pasayeros na. Sakpay ko mati konduktor na. Konduktor? Apay nga min nag-overload. Kaya nangarod nga ado ti makulikta na pasahe, kadag iti pasaheros. Ay, day ti pagdaksan na iti tao asan amapnek iti basay. Kaya't na nga adaw ti maliksab na. Ay, sayang. Agkonduktora ko ma. Dakdakkel mo't lang ti sapol mo, naagmula ka langon. Sa bagay mo't agpaysaw, day tako na, tuyang. Mabalin lang tako mamot ngag-extract, ngag-konduktor, nung nalpasak nga nagmula.
Natiliw ka mo't gayam. Am? Ibabawi kong tijik. Tadi mo mo't amaw nga anadan. Ay, saan ko mamut, tata? Ikaray, sana ko nga overload. Ay, lading itak. Ngam naamwa ka nadadahil ka no ti tricycle mau. Takanayon ka nga guberlaw. Ay, kasandak mo, tata. Awan ipasada. Nukasyan ka. Di mo mo't amaw kasyan tilugan ko. Ang mga no madadahil na kasi ti tricycle mau. Ay, saan tata? Manipod ita. Nagbalina ko na nasingpat ka na driver. Aramidem to day tayo ti tricycle mau. Nga madan na birukak. Mangi biyahe iti lugan ka. Ha? Saan kun nga italak iti kaskan ka? Barumbado driver. Anya nga iti aramidem ita, kat awan metten ti lisensyam. Kwarta manantay. Inak sa kantilisini siya. Ay, awan lang arudan ti ibiyahem, awan pa'y ti lisensyam. Numaalak tilisin siya. Mabalin mo't siguro ti tricycle ka. Hanggang no ago overload ka, ay, awan manan madadaal manan. Aganan nada kaon. Anada akong ti tricycle ka. Tapno sana ka na yun madadaal. Aramed ti pakakitaan, kwarog. Ura ibagam, asaan kan nga agoverload, ang aramid ang matlata. Madadaal tumanan ti tricycle mo. Sana nantay. Narigat nga no awan ipasadak. No dim nga kuma iti imbaga ni uncle mo, asaan ka nga agoverload, di nagsaya at kuma. Ay, sayang ti gundaway anaited kanyak. Adda ko mapay jeep nga ipaspasadak. Nagbabawi ak. Ngam sinublida matay. Ay na, kwarog! Nagsayang agundaway. Gapo iti kinatangken ti ulong, naawanan ka iti biyahe, agraman lisensyam. Ala sigay! Diton, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay, asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Ilimlim mga naksamay. Ay na, saan ba paray? Nagkaro kamit. Apay, anya man na natin pasol ka. Di ka na yan. Pananglang sut mo kanya. Anya? Mauma akon kan ka. Umay ka dito. Dito abay ko. Adaytan, ito ako nitisangan paray. Wen talaga nga adakan itisagok. Aday ka. Apay nga bigla na milata na kinabil paray. Inton maminsan. Di ka naglanglangsot Limtag mo't day tasubsob mo ba daw? Ginabil lang ni parenting tuyang. Anya, Nuamok lang ko makabila na. Diyak ko may masidag king kwa na. saan ngamin anasaya at ti aglang-lang sot ba daw? Anya nga ita. Ay, amin na makakita kanyak. Dilawan da, tisubsob ka. Masurunak. Ay nabadong, agnakam kamangatan. Ay, kasano nga agnakama. Kahit saan mo't anasayati, naramid day dya, parenteng. Ay, una yan. Salbagiday. Na, ay nagadukat alaw-lawat lumaw. Ay, jak nakapagtepil. Pinaramanak jay luko. Ay di mula kat kinasarita jay tao, itinasayaat. Ay, masurunak. Idi damaw. Masakit ni kwarog. Idi kwan, kunana anatay. Idi napanak iji hospital, si bibiyag gayam ni kwarog. Ay, Ay, may kadwa. Kunana nga urayak iji park, tagkuyog kamay nga agawin dito kabildatan. Gayam imununan.
Ay, nalipatan na siguro tinagtulagan yaw. Di may katlaw. Ay, jak na anusunin. Kunanang, nga aduda nga umay agtrabaho iti papaaramid ka. Nagpapartiak iti may sa akaldeng, kaya nagpaluto ak iti adu nga inapaw. Idukon kit awan damit. Ay, dayta ang agpaiso. Uray kumaman no sinapan na ngayon baga adida umay. Tapnusan ana ilawlaw ang tao. Ay, surod ko. Kinapuno na namin adumat alinang sutan nak ni Kabadong. Anya? Kunana nga umutang kanyak tabayadan na inton bigat, hingga mo saan mat. Ay, uray sak. Kunana nga igatangak iti arak, tasukatan na kanaw. Hangam, di namat sinuksukatan. Iso ana sayaat no inikan ni Kapitan iti pagnakman na. Nagnakam nanakwanang. Ay, makatumpong ko maiti katapat na ako nada. Ay, sapay la kumaa. Iti nagsakitak. Imbaga nakit din anataya. Ay, nagrigatan na yati nakakaasi pa nagbiag tuyan. Ay, wunda. Iso amasapol nga aggagat ka amang gawd. Ay, agsasadutan no kasto nga 1 pulos kwartak. Anya? May sapay aparikot ko day tamarmar gaya parangan ti balay ta. Ay kat manggad ka tapno makaurnong ka iti pang patarimaan ta. Anya nga tan numapangga ka ni Mari Banang. Umutang ka kingkuana. Anya? Umutang ka iti 15 mail. Ibaga mabayadan tantaw. Inton ito kampay iday iti 50,000 na kwartata ngayon pautang ta kani Pulanaw. Di ka payla na didigra iti panang kabilken ka ni Kapitan. Ay, kaano pa nga ta bayadan dati utang da. Mano aya ti utang da kada kayo kani Marituyang. Dakkel nga rod maray, 50 mil. Nagdakalan nga ino kasta. Sing-singiran may. Ngam inton ka ni 3 abulan ka no abayadan da. Ay kat kanayon nyo ang mapansingiran, tapno ito da. Ay, gumatang ako may ti batbataw. Tapag patarimaan mi iti sango ti balay mi maray. Kastaya. Ay uwan Ada ka di kwartam dita, maray. Tay supay lang man ti buluday. Iko Ay awan kwartak ang mabalin ko ang maipabulod kan ka, Kabadaw. Namati ni Mari Kuanang nga da 50 mil a kwarta ngayon pautang ta kampay iday kani Pulanaw. Anya? Lang sutam ni Mari Kuanang. Shhh! Tagari Tadda plano ka na sayat. Anya? Jak ibagbaga, no niya day ta plano, ta mga numasukal. No anya man day ka, di mon patuluyan, no di mo kayat ti maisagma. Ay na, jak kumarami din day ta, ngam ka sa pulak ti kwarta ita. Mala, makaamu ka nga raw. Adda ka no 50K a kwarta da Kabadong ngayon pautang da. Anya? Nangalaan da kumangay ti kwartang impautang damay. Kat ornong da siguro nga gasawa Aya, Umot-utang kanyak iti kwarta. Ay ngamjak pinautangan. pinautangan nyo kumaa. Sayo patungan no agbayad da. Kumangarod nawam magkwartak. Idakdakkel yo kumati porsinto na. O di agganan siya kayo pay. Bumulod akman iti kwartam di takwarag. Apay, awan kwartayaw, tataba daw. Adda nga rod, ngam inutang da pailaeng. Agbayad da, inton ka ni 3 a bulan. Kanikatlo abulan. Way, kasta nga rod. Mabalin ka da, yapautangan na pailaeng. Mano ay ati utangin nyo kanyak, tataba daw. Uray, dayta 30 mil. Mabalin na yun. Kasapulang aming kay. 30 mil. Kano nga bayadam? Ay kano may dabayadan ti inutang da kanyak Intong ka ni 3 a bulan. Sige. Ikarigata nga itid kan kaday ta kwarta, tataba daw. Ay na, agyaman na kwarog Angim na Ada interes na ti kwarta kabuludam. Ay way, don't worry kwarog. Kayang-kaya ka. Babayaran kita. Ay, 30,000 pesos amin da ito dungaw. Ay unay kan aya inteng. Sang kaulit mo abilbilangan ti kwartam. Inton kwan,
Matnag mukit di tinaduma. Mayak to, pa'y ngay ayaw min abilagin. Ammom lang nga rudan ti bilang na. Ang ulit-ulitan pa ilaan. Ngay, at damad gaham ko tayo ang gail. Sige, panawan kayo pa dito, ikwarog. Ado pa'y taramidak. Sige lang. Ang gail, mabalin ka di nga umutang iti kwartayaw. Masapol ko ti kwarta. Pangusarap ko ma. Ay, ado ang gail. Pautangan na ko iti 30,000 pesos. Ano? Di pa kat alam amin ang dati bilbilagat. Uray tabayadak tumot lang nga dagaws. Apaman na maalak ti kwarta. Sige, isublim adagos. Kamaudyanan na. Ang damot lang ang kwartak itatuya. Nukas ta nga raw, pasiminto mon, ti paraangan ta. Wen ka day. Agparami dak tumot tayo, ti siminto apader. Nasayat nga raw. Buti ti kwartam. Saan na masapaol? Tasyak ti mapan gumatang iti materyalay sa mausar. Balbalagan ka ba daw? Saan akum kumpormi manendita ti mapan mo gatgatangan? Igatang mo iti kasapulan ti kwarta. Wen ka day. Danag mo na ya. Mala, rumwara ka. Nagadumot ti 10 a kilo a karni ti baboy, kabadong. Wen maray. Taado ti umay agtrabaho inton bigat. Ay, isumot lagayam Kunak, ano si daon nyo laang adwa? Ken 10 abungon na tinapay. Upat abuti ti arak. Ken kompleto meten nga pagrikadaw no adda dita, maray. Haddaan. Sige, kaikabil ko amin iti eko bag dagiti gatangem, kabadog. Ken kagudwa ka ba na bagas, maray. Sige, mabiit laang nga road. May sa atrak abat bataw, ken 10 ket 2 siminto amin, paray. Day talaan, awan landok na. Yaguray ka. Na. Tadyak pinalpas. Ay. Adda na yun na. Ha? Lanlan daw, ken darat. Ay, Kayat ka. Iyag mo amin inton bigat. ay wala. Di kagda nagtasyak ti makaam mo ang mapan mangala iji ilay. Ibaon ko ni Kwaraw. Kayat ka. Eksakto nga oras, alas 8. Isang pad yawn ti order ka. Win, di ka kadagda nagtasyak ti makaam mo. Kay masan to tagluto iti masida, kin merienda. Mano ay ti umay agtrabaho nga inayabam. Aduda, ni Tasyaw, ni Unyok, ni Kabalaw, kin adapay lay mababaro akadwada nga umay. Tapno mabibiit. Nukasta, walo da amin nga umay agtrabaho. Why, sungarod nga doon sagana mamakan. Kaano da nga umay agtrabaho? Inton bigat madlang. Sige, bayam tamang isagana ak iti adaw amakan. Nasayat. Iti kasta. Napigsada nga agtrabaho inton bigat. Apay ngay. Awan mat mauray ta nga umay ita. Sinalbak. Apay ngay. Sapay nagadaw dagitin saganak amakan. Kunak bagay tati pa nagtrabaho da. At tinasaya at mapan ka kin ni kapitan. Amwam no apay. Pay mantan naksarakin ni parenteng. Langsot samay. Nukasta, awan istak da iji ili asiminto ken darat. Awan ang gail. Ay, Next week da ka nung agpadilibay. daa. Kasano nga taitan di pare badong? Aguray da Ay. Sa pa iso ti sumungat. Ay, Paray! Harag! Di-order ko ay. ay awan. Iso nga aguray kayo pa iti 1 week pare. Anya! Kinim pasiguradong nga yugyo ita. Awan nga rod. Ay basol ko pa na awan istak da. Alaman. Nukas na nga rod, awan to umay agtrabaho itangal daw. Ay, una. Anda imay dito ay nagdamag kanyak. No, anda ka nun ti order yaw. Ngam kunak nga awan pa, ta next week ton. Iso ang nagawid dan. Anya! Nasaya at magtasaan nga imay dito'y dakabalaw. Onyok kantasya. Pudnaw, nga man yan. Tanaylawan ko tinaggastos iti makan. Ha? Nailaw-law anak kit din anagluto. Awan damag kayam. Ti parikod. Sa dino nga itan ti pangalaki ti magastos ko inton sumaranaw. Ay nagrigatin na ti mailaw-lawan.
Oh, di tantan mo pa ila ang tagurnong ka iti kwarta. Kapilitan na. Anya nga iti pakanta kadag iti umay agtrabaho no bilang. Nangina pa yung iti swilduda. Ayan na nga iti kwartak tataba daw. Kanikatlo a bulan itan. Ay, salbag kidi da ito yan. Isublimon ti kwartak a binulod yaw. Agraman ti interes na. Ay. Sa payawan kwarta kita kwaraw. Ay, panghasyo mo ta. Di ka mangilawlawan. Kwa, kastoy na eh. Amin na kung king ka ita. Tipudnaw kwaraw. Pudno nga. Kung kunak lang nga da kwarta may nga impautang ka. Ha? Pinapudno na. Langsot ko lang na jay. Tapno makadiskitarak iti kwarta. Anya? Awang lamin na mo kapangalak iti kwarta may kwaraw. Ay, hindi naman na maklakit din nga ginteres iti 5,000. O ti kwarta nga impautang ko kan ka. Hanggang saan mo't gayam? Ay, jaklem pagarup akas tagayam ti planom badaong. Awanin ti maramidan pa ni kwarog Ta nagastos kon ti kwarta na. Una, ngamno ngay idarum na kakin ni Kapitan. Ay, makamuditan na. Ay, sana balik ko man nun alpasin di parikot ta. Iso akas to'y ti mapaspasamak kadata. Nga main lang sutam ti padam ataaw. Sana bali ta saan damot ang makurangan. Tinaskain, nakagatangak iti materialize para iti pan nakatarimaan ti parangan ta. Anya, Naamwak ka ni Kwarog nga inulbudan ni Pari Badong. Iso nga imbayak ta ibagakken ka. Sikahan ti agdiskitar iti pagbayad yo, marituyang. anya. Tapno ammom, saan a kwarta ni Kwarog timpautang na? No di kat kwarta ni Inteng. Ay, kinabil samot ni Inteng ni Pari Badong iday. Ay ko ha. Uwan, pudno day tamaray. Agdiskitar ka nga rod, tabayadan yo, Mare. Ay, delikado ni Pari Badong ka ni Inteng, numaamuan na day toy. Sige maray, kasaritak taw ni Badaw. Awan ti palimad adilong taw. Iso na amwak ti amin. No kasta, amom nga inulbudak lang ni kwaraw pare. No apay met At ijak kayat nga aramidem kat isumot ti kayat mo nga aramiden. Ha? Timot imbagakken ka. Ngayon ton maminsan, di kan agul-ulbawd ngam inaramid mulat ta. Kayat mo sa mata isel-sel ka di ta unag ti abot mo wano pagpaludan. Ay, saan mo ta paray, pangasim mo na. Kasyan na ka diya. Pakawanan na kuma. Ikaray, jakon ulitin paray. Pagbalbaliw akaon, fix man. Isublim ti kwartak nga intedken ka ni kwarog. Nawan pagbayad mo. Sublak dagiti materialis ang nagatang mau. Ay, wan paray, isublikaon. Ay, mabwisit aki di kastoy abiyag. Ay, Talaga mabwisit ka at gululbod ka. Ulitem to pa iti naramid mo. ay saan paray. Agbalbaliw akaon. Narigagayam taglang lang sa. Ay na, pakawanan na ka diya paray. Ay na, tatabadong. Di kay agulbod, daawan palimod adilumtaw. Kas ko na ni Kapitan. Tay kunadan, no dakas ti aramid mo. Dakas tumat lang ti apikam. Ala, agbalbaliw kan tatabadong. Ala, sigay! Ditan, tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Ayan kami, iting kay panagdangan.